بله جاره کنه دما خوش ببینرین هجما گود سری ساعت ده ام جاره کنه به هفره بن او دوی بشا دومین آب برنامه روجاوا رومهیدم جاره کنه مجارمه سرکم و روشا لروشتات ناوین به آگربستا دنابرا دولت یکبوین آمریکا و ایران ده به پشت 40 روزان ایدیم بدنگی که شهر حتی استکیم لروشتات ناوین خود دایاد در یعنی با اوه که گشتی نبجین لی حتی استکیم هر کم لإيران و لهن آلیان اف بدنگی تی خویا کرن هم وقتی وی که شرکت دجوار لهمبری لبنان هاتیه دست بکنن جالیه اسرائیل و لیا هری سرکه پرسن هری سرکین کد وی بشیدم ام حول بدن برسوان بگیرن و بریا میوانین خواه که نقاش بکن جنها و پیدم روشا گلی کرد لروشتات کردستان یا بچا وایبم هم وقتی آگربستا کوپیک هاتی گلوی جریم او آلیگرین سروکی دولت یکبوین آمریکا دونالد ترامپ او دهفدان در باسی وی شرکت کرن هم جبو آگربستی و جاری حلوسته که بچه آوی رابر دکن امی 1% او پرسن دوی چارچوبه ده با آوه که برفرهی بریا میوان خواه حل بدن برسوا وان ور بگیرن او پیشکش و بینرین هجا بکن ده او جیم پشتی بین آفرین بله بینرین هجا 40 روش دسر شریک و حیره ایدی در باز بون دو آلین شریکین که حین ایدیم ده هر واردت دان حس کرن که جوی شریک هنگی وستیانه لی آلیان جی ندخواست که و یکی با آوه که اشکر بین زمان که او وستیانه هر دو آلیان آگربز دخواستن لی ندخواستن ببین کسین که دست که گوتنا آگربز لی و ام شر بدن راوستاندن ببین کسین دست که این وی گوتنه دی بیشن ده وقتی که به وی آوایده شویدن هینا چند کلی چند ساعت که ما بوش بو گفین سروک دولت یکبوین آمریکا دونالد ترامپ کوی شهرستانیه که کوناره تونه بکه جهمان ترامپی و جاری پیامه که آگربستی درکت کو به رژیم کمار اسلامی ایرانی را لسر هنه مجاران گهشتنه هف و آگربستی جبو 2 هفتهان هاتیه امضا کردن هم وقت وی که و جاری انیه که دنیا شر یا که هری لی دجوار بو لبنان بو تبی کو رژیم کمار اسلامی ایرانی و هر وها پاکستان یا که مازوانی وان هفدیدنان دکه دا آگربستی در رولا که خواه سرکه هی دبیجه شر دوی همو هریمین لروشتات ناوین آنگام بشین ولاتن که بجداری وی شری بون و جشر زیان دیدیم جبوان در بازدار به لإسرائيل دبيجم اف لبنان ناجر نافخوم و ایریش که دجوار همش دسپیکا شهر حتی نه ایریش خوین هری دجوار دروجا ایرو دل دجی لبنان پیک آنین لگوری دانین هری داوی اینکو جالی وزارت تندرستی یا لبنان و جهاتی پاروکرین جسعات سحری حتی نه دانجام ایریش اسرائیلیان لسر لبنان دم بقاس 254 کس لبنان هاتنه کشتن و بیتری 1105 کس جیم بریندار بونم افتن دانیا ایرو یا دانجام ایریشن اسرائیلیان لسر لبنان پیک آنی هم وقتی وی کم و جاری جناب تهران جی برتک در دیکهبن تهران دبیجم اگر کو ایریشن به وی آوین اسرائیل لسر لبنان دوام بکه اف آگربز بیواته او رابون تنگاوا هرمزی جاره کدن در بازبونا تنگاوا هرمزی دان راوستاندن آنگام بجین در بازبون هنه که آستان کرد دو وقتا که به وی آوایده ایدی چاوی هر کسی لسرویه که گریابون گلو اف آگربستا که هی و انجام بگیره آنگو هم بیشین اف نافبره که کن یا آلین شرین اینکو جشر وستیاییه جبو که بکار بن نفسه که بگن و جاره کدن خواه لحف گر بکن و راهجن چکن خواه جاره کدن شر بدن دست بکرن ما قد نوا في ساعات ده امي فان مجارين سركه با اواكه برفرهي بريا ميوانين خوين هجام امي نقاش و گفتگو بكن او بو بينرين هجارا پار بكن جبو في ساعات جيم دو ميوانين من هجا هنم كو يك جوان انگين سفر هفسروكي كجدكه اوروپايا ميواني مايا لپيشيامايا حوالا انگين شواتا خوش به شباش تنباش و هر وها جاره کردن لگل ما آمده دکتر محمود عباس نویسکار و لکولنر سیاسی لایالت تکساس یا دولت یکبوین آمریکای دکتر شواته جو خوش به شباش سلاو ریز جوارج میوانی داره سلاو ریز جمعش جبوه هر دو میوانین هیجام اس هماش گل دکتر دست پی بکم جبرکو آلیه که شر یکو اف ایرج داین دست پی کرن
devletin yekboyan Amerika'ya bû, serokê Amerika'ya Donald Trump bû. Doktor Pirsa destpêkê em wisa bikim, te di nava axiftinên xwe yên berê de jî gelek caran ev yektanî ziman te digot. Amerika erê êrişeke bi vî awayî daye destpêkirin lê armanca wê ne ew ku em bêjin heta dawiyê bibe wê hinekê lewaz bike wê carekê din şer bide rawestandin. û ev gotina te şevê dijî pêk hat agîrbestek hate ragandin. Gelo ev agîrbest li dewletên yekbûyên Amerikayê çi hatê pêşwazîkirin, çi hatê dîtin? Stavres دوباره اشتراج بینری دلارج میوانی هجارا لامریکا گلگی تند رخنه دکن به تایبتش عالیه پارتیا دموکرات و هناك یه کمار پارتیا کمار پیشگرتیه دکن هناك اج پارتیا دموکرات ده آلیاد مشین یک جه دویجند به اوا اگربستا ها ناکوی برجواندیا پیش روژا امریکا وانا دا لوازی که گلکی گرینگ ده همبری ایرانی ده هاتیه دانین یا ده دوا ده پیرش که دویجند دبی ده دستیگا خود شر گرکا نبوبانا گرکا بوارکی دیپلماسی سیاسی بهتر گابانا و آرمانجا نها رخنی گلکی تند بیل ترامپ دکن رخنی تند لی دکن جالی کی دیو دویجد به تشتێک و ئەیران دێ خویاکردن گەلێکی لاوازیک هەندروێ ینی دالیە ترامپ دەهات و ترامپ لاوازیکێ ئەو ئاگربەستەها قبول کردە بەس ئیرۆ بەردەکا کۆچکا سپی داخویاکردن گۆن و ئاخەفتنێ ئەیرانی هەیە گۆل سەر میدیا دەردەکەوێ نەوەکە گفتوگۆی گۆجارێ مەرە تێکردن ینی ئەوێنا خۆست بدێ خویاکردن و پرۆپاگاند ئەیران پرۆپاگاند دەکەیت کێ بەس تێکردێت نابەرامەدا تشتێکی دینە لێ ئەس باوەڕ دەکەم لە گۆر میدیا ئەمریکی دێ خویاکردن هەنوو حتانها ئەو ئاگەربەست گەلێکی لاوازە ینی مەترسیک هەیە گۆ لە ئەو ئاگەربەست بسەر نەکەوێت بله بله هەواڵ ئەنگین ها ev agêrbesta ku pêk hatî li gorî te çawabûm yanî ji bo civaka Îranê şer çi qasî çêne be aliyekê xwe başî bi vê awayê heye lê rejima Komara İslamiya Îranê ku bi rengeke wisa birîndar û wisa hatî hiştin gelo ev ji bo muxalîfa Îranê ji bo gelê Îranê wê bandoreke bi çawayî bi dava kirin. Tabii tezanin ki agırbestekî çêbû lê daxuyanên ankatên ji Tahranê Tahran tê bombebaran kirin. Yani bir aliyê de aslında agırbest ji bona berjewendiyên tabii devletan ki yekî vê derada dixwastin demên pêşê de hegemonya xwe bidin berdewam kirin ji bona wan derbas dibe ama ji bona gel ne çareseliye çünkü roja êriş dest pê kirin heta anka bi hezaran sivîl hatin qetil kirin û devleta Îranê jî gerek rêveberiya wî jî gerek li xwe ve gerekî ew demokrasiyekî navxeyî gerek pêş bixe ji bona tevayê gelan gelên wê derê jiyan dikin navser axa Îranê de jiyan dikin bikarin jiyaneke hevbeş wê derê dava bikin tabii ew ısrara wan netew devlet li hemberê gelan dan şixulandinê diktatûriya xwe ava kirin û em rojhilata navîn meze dikin hemû destên wan diktatûriya da geltin qetil kirin tabii ev 15 roja yer bombebaran kirin berdewam neke ew helwestekî erenî baş ji bona gelin li Îranê de jiyan dike ve pêşkeve lê ki em dibînin ki ev êrişkariya ki heta nanka şerekî dest pê kiriye heta encamekî xwe dernexewilê werzûzû nay qedandinê nay xilas kirinê çünkü hedef diyar bû aslında ji rojhilata navîn de Bihar Araba dest pê kir ji Iraqê dest pê kir endawiyê de li ser gelên Gazye Filîstînê û Ankara Lübnanê şeheye dîsa Sûriya giştî da piskirêk berdewamın yani rojhilata navîn bi şer dixwazin gel terbiye bikin ev piskirêkên tebayên devletên desthilatar û hegemonyan e ji bo wî yekî ev agırbest henî têlê nake tabii helwest diyar be û netbûnkî hebe rastiyekî hebe û alîkî da devleta Îranê aliyên gavên demokratîk ji bona
نتوا خوش بونا گلن ایرانی دا دی جیان کرن گرک باوی یا دویمین جی erişkariya xula hemberin devletin dinajı gerek bide sıknandını. Çünkü anka navbere İsrail, Amerika u İran'a da temeşandını ama hemu devletin Araba te bombe baran kırın. Çünkü hezin Amerika te de. Peki Amerikan gerek bir aliye da bizanı ve hezin kin roşlata navinda ve hazaran leşkeri xoy derda bici kiriya u çavabe. Evde silahlarya ve hegemonya roşlata navin berdevam kernak. Ser ve esası gerek tevbigerin. Demin peşe de mi bişopinin evgavi serkişan esas evgavi veravetin. Bel. Doktor Mahmud na گوتنه که دونالد ترامپ هبو و گوتنه که دوگاز شهرستانیه که جهالی راکم گوتنه که پرمزم بو یعنی جبو هر ولاته که گوتن انگوش بو هر سروکی هر ولاته که توی کوچه که قوین اتمی جهبه نوکلیری جهبه دنوا سالا بستویه که میده بیک آنینا گوتنه که بوی آوای نه حسام بو گوتنه که پرمزم بو پشترجا اگر بس هات راگاندن گلو لگوری و اف گوتنا ترامپ اون بیک آنینا ویا ده قادا نافنتویا جهانی ده ایماجه که بچه آوایی نشانه که بچه آوایی جبو امریکای دا آوا کرن دەستپێکێک گەرەکەم لێمەی زێنن بێ ئاخفتناوینا بەر چی هاتەکردن ئەرمانژێ تێنە خویاکردن خۆست بدێ خویاکردن انه هێزەکە جەم ئەمریکا هەیە کارێ بنگەها ئەیرانی بدەوە بتەمامی ینی بنگەهاوی لەشکری بنگەهاوی سیاسی یا حتى يا سازيه وينايه وك ليش يعني وك حرس ثوري وانا ايديولوجيا وينا ما مبروخي ديني ابوك بهتري وينا بروباغندا بو وك مترسيكي بو وك يعني دنگکی گلکی مزن بهترش وقتی خوا لگور پرساتا جدا آلیاوا لیهاتا میزاندن یک جش آلینا دولتی با لی میزاندن ان آخفتنا که گلکی نتجه خدا بو ناکوی برجواندیا امریکا دا و حتی دولت دنیا لی میزاندن انو آواها يعني آخفتنا ناكبي واري شهرستانية دا وناكبي واري ديمقراطية دا انه وقتي قلت شهرستاني كي تدخل بيشيا لشکری خودش بونی بیرونی یاد دواد هندروی امریکا دجی بتایبت پارتیا دموکرات و میدیا وینا لمیزاندن انه يعني آخفتنی حالو ناکبی برجواندیا ملت امریکی دا و حتی امریکا تکلیه وینا به دولت دموکراتی دنیای با بتایبه العالیکی دیوش که هنک سیاست مداری امریکیش که دیجه به آخفتنی سکنین لی يعني بگری ریببریا ترامپ و کسی گو پی بگریدین و پارتیا کومار و گو پی بگریدن دیگو افد که و چارچوبا يعني شر قد نقبا دي امريكا وايران دا افشلو 7 صال ايران تكليا دكي وقفتقويا دكي وهرتمش كي تجاره يعني ناك هي ارمانجكي يعني خصنا مطايدا انه ايران كومارا ايرانينها بيش قلتيا خو سر ويس يعني شهرستانيا خوي قوب صالا مايا بيكتيني او زانبونا ويناي شهرستاني دريش بيك تينيش بوني بقي آرماجنا دبيجن يعني هذا آخفتن انه ترامب وقتيقو ابا آخفتن كر نا كتوي وطايد انه ملطي ايراني ديروكا ايراني وهليني كتوي وطايد انه او يعني بنقها جو حكومتا ايراني خود سر قاردكي او شهرستانيا ويناي قالك يدريج ياغو بيك تيني دقفتقو هذا ازي وينا هيرفينم يعني خصن جو جدبونا كي بخنا نقبا ايران وك شهرستاني كبري ده شهرستانيه وتدا هاتي افاكرن وحكومتها ايراني يا قوي زانبونا شهرستانيه بيكتينت قفتو هذا خصن جدبونا كي بخنا نقبا بينادا بتيبتهن قالك استراتيجيه ترامب يي جمهوريه كومار لسيرفي خالي ساكنين انه داخوازيا امي ترامب نقو انه ایشی شهرستانی که بکید هندروی وکا امی بیجن باجاری بینا ملطی بینا نه ایریشا بینا سروی آخفتنا گو حکومت ایران بریا شهرستانی بزانبونا بینا پیک تینش بونی بگی آرمانجا خواه یعنی ایریش سروی دیکرن دکتر ویدم یه پرسه که بویاوی درد که ها ایران گله جران گوتنی گفان دخواوی جد گو از دکارم اسرائیل دشوه و روژه که ده تونه بیتیم و پشت دم در باز بون اف گوتن هاتن دوباره کردن ایدیم
bêbaweriya hêza Îranê ya ji bo pêkanîna vê yekê derket. Niha dema kesek weke Serokê Amerîkayê ku xwe weke serdestê hêza cîhanê dibîne vê gotinê dike û di encamê de tiştek naye, tiştek dernakeve holê. Ev yek bandoreke bixwaz nexwaze bandoreke neynî bike. Yani êdî wê lêpirsînên têkildarî hêza Amerîkayê gelo têr nekir, ango ev weke gefeke normal nayê dîtin. Tiştek ku ez dixwazim pirs bikim. Bi taybetî gelo ev gotinê ku Donald Trump dike o pêk nayîne. Vê carê di qada cîhanê de û bi taybetî li rojhilata navîn çi qasê bandorê li hevalbendên wê dike. Mîna niha welatên kendavê wê çawan bikaribin hemberî Îranê xwe ji van êrişan biparêzin? يعني او خوا قالك فشار سر ريفريا ترامب هاتيت كتي كرين انه في تكتيكا هاي كوبيك تيني قالك بي كورتن بس وكا كسايتي يا ترامب كسايتي سر في هاتي افا كرين ترامب دجوا سروكي امريكا يقلكي كيفن يجو اخفتنا شارعي بيك تيني جبوني او كسيجو بيشغتياوي دكن برانياغو بيشغتياوي دكن جوا دبيجنانا كونسرفاتيف يجو قالكي نمزن دندري امريكا دا لي وقت لغور فرحبونا اخفتني بتيبت قالك باندورا خو هبالبندي امريكا كرنا احياك دولتها اوروبي وكا دولتي اوروبي نبس بيرو بهوريه باخفتني ترامب نماتين يعني نماتي كليه بري وكا ديمقراط بامريكياتين حتى هناك بارتي ديمقراطي جيت فيجن دبي في اخفتني ترامب يقوبي ديكي دنابرا اخفتني كي بخودا سي جارا ناكوكي دردكبي أفها هشتياغو أو سروكتيا ما ياغو برينها ما بسروكتيا دولتي ديمقراطي تمامي ردكر أو سروكتي ما خسرية يعني أو سروكتي جسي ما تشون هكا أمريكا وك دولتك إمبراطوريا سروكتيا ناتو ودولتي ديمقراطي دنيا ذكر نها نما بيرو بهوري بمتي جبرغو أب آخرتني نوكها يا آخرتني جدا يك آخرتني تكرن وكو أمزانن بالتيبت قال لك يصير ساكنين اخذناوي داوي وقت يعني بانكا حكومه ملاطي امريكا ركر دهندروي اخذتني ده سيشار ناكو كيدر كتن يعني حتى ميديا امريكي وبتيبت سي ان ان قال لك يصير ساكني اي بي سي يصير ساكني اما تمام دكبي وطايده انه يعني ريفابريا ترامب تكتيكا كد مشيني نوكا حمى تكتيكا جوبرين هاسروك أمريكا مشاندن ياد دوا استراتيجية ترامب تيخويا كرن ناكا برجواندية استراتيجية ودولتي جوبرينها حبيمان بوند أمريكا دا حتى وكا بي خالي بالضبط نها آخفتنا كقالك جدتي كرن ترامب دي خويا كرن انه وقتي جو ما اگر بس سكنانديا ایران لبنان ند نافدیا ایران د وجد ود نافدیا وقت جو اگر بس بندروی ای لبنانی نه سکناندن اذا از هرمز دي سب سكن منها هرمز سكنان دي سنه كي بريات الساعه بود جو ازنا هلم كسر باس اما هذا كبي نفسها فرصات دا اخرتنا ترامب ناكوكيتي ده يا اما جناي فهم كرن يا اما او بخوا وانا كوكيات كي جبوني جوبي ارمان جنيب او دخوازي يا ريبه بريا يتخوازي وافناش تي مخابن كده كومارا وينا حتى سروك يعني جيجري وينا ووزير وينا تمام بفي شوي اخبن حتى برسف بردف كا كوچكا سبي بتيبت وقت زمان ترامب داخبي وقتي حتى بميديا را قديو الصيني بله هفر انجنها ما قلت آخر بس هاتيا راگاندن ل حال حاضر يعني رژیم که کمار اسلامیه ایرانی هر چه قاسیاتی لواس کردن جیم لهنا جل سر لنگانه يعني هنا جو کمار رژیم اسلامی ایرانی بریو دبه دروشه که به آوایده مینا لعراق لسوریه للبنان لیمن لوجین کوان بشین دست ایرانی تده هی اف یک باندورا که بچه آوای بکن آنگوان بشین پشتی که کمارا اسلامی ایرانی ما اف ولاتین دن و چوا ایرانی بکار من زفت بکن اگر که اسرائیل و امریکا پی نکاریه Ya tabii viyaliye de xətəri ki məzin heye. Çünkü devlet İran'ı despeka şerri Suriye'de her tevayı cihan jidi şopine hemu baskeyi hatış kesini.
حزب الله دست بکرن işte Hamas aliyedinde hemu hezin nava Suriye'de cigirti bu. و بویا گریدا جنداوی هزن حشد شعبی هدف دابون لعراق دا اگر کی دولت امریکا داخازم چی بود گفت هزن رژیمی بگوهرینم هرمز دستی وان درخم بله بویا گریدا یازی به گوره خو دموکراسی کی بینم وداره و هر تش بو هگمونیا مو برا وری چیکرن سر به اساس شهروان دست بکر و همور و بریاوی hedef hat kırtını hati muhakkırını ama tabi devlet gibi sedan sale sernigaya bu gorevici tabi strateji şer ava kırıya yani va lehemberi devlet İran'ı ya tehdidin ki Amerika İsrail çetke dehan salane bunu gorevici tedbir yokistan diye o gore hoş amade kırıya şerra tabi ve derada kijan daxaziyên devlet Amerika çi bû serkîjan esasê dest pê kir û ew ê çi encamê dixwaze bistîne eger ev ne standine tabi bandoreke ew ê tevayên devletan bike mesela devletên gendavê anka mesela hemû devletên Araba vê derada anka nava psikolîka da jiyan dikin vê derada yên dikî neket şer mesela devletin Avrupa'yı devletin Avrupa şerida ne kastınca girtin gotun ne şerri me şerri Trump'ı koru kara bir şerri berdevam ki hem tevli nabın ama devletin Araba var ne bu çünkü hatta anka bavariya xo be heza Amerika'yı daha kırın gotun yeki ve derda me be Paris'e devlet Amerika ve deraya derbe ki bu xatar ki mezun bu hem devletan heye o ve derada hegemonya ki daha mezun o katliamın daha peş veya erişin daha mezune bir şey be. Xateri ki buna devlet anziyatır ki buna gelen heye. Ve derada xateri ki pır mezun ki buna gelen heye. Peviste ve derada agırbe ser esasen xatin demokrasiye gelen gerekmiş bir keme. Ne bercevetiğin devletan. Eğer bercevetiğin devletan tane hedef veri, armanç veri gırtına ve serketine ki desne keme xateri ki mezun ki buna gelen پێشەروەژێدا ئەوێ بدە بەردەوام کرد. بله شخوامی تێکەڵداری مخالفەتی ئەو بەتایبەتی ژێ هەلبەستەوە ژەمێ ئەوەیەکی بە ئەوەکە بەرفرینی قاش بکەنە بەڵەنگین لێ دکتۆر ئەسوەیەکیش تە پرس بکەم ها ji roşa destpêkê heta roja îro her ew gotina tengava Hormuzê êdî di nava cihanê de ama êdî kesî ku ev nav nebihîzî nema û bandora wê jê li ser asta cihanê jî hata xuya kirin li gorî te ev tengava Hormuzê girtina wiya زختeke zêde li ser Donald Trump çekir ku ne çar bimîne ne bi dilê xwe jî be a girbesteke li gel Îranê bide pêkanîn? Bende tengava Hormuzê ya sereke bû got Trump çû va her deh mijarê her deh axiftinê ایرانی قبول که وقت گفتگو طبعا نه گو قبول کردی داخلی قبول کردیا لی کردیا وقت کاری و هر ده آخفتنو بین سرماسه و گفتگو سر بیکرین نه تنگاوا فشار تنگاوا هرمزی بنا از بهور ناکم گو ایران ترامپ قبول کردبانا حتی گو هرتنا رژیمی وقت گو امد زانن تسپیکا وقتی گو شر دسپیکر اوی باور نکرد گونو تنگاوا هرمزی حقاسی فشار خوی سر ناف دولتی بکی او ناف دولتی فشار سر ریوبریا ترامپ بکی حتی گو بهیل نیوی امریکا بخوش که دیجی بسکنی دوی وطایده آخرتناوی و داخوازیاوی کتا شرده گوهرتنا رژیما ایرانی بود گوهرتنا رژیما ایرانی و تالیه کرا 15 خالی وینا و گوامتانه نهایش که سر ماسینه جوا هر 15 خاله هات سر دخاله تنی سکنیا خاله طنگاوا هرمزی یک جوانایا و یا دوایا یا دی نوویه انه چقاسی نووی پێک بینێ بەتایبەت ئەڤ ئاخفتنێدی ئەو داخوازیێدی تمام بوونە داخوازینە گەلێکی یێ بچووک هێ سەرماسێنە بەتایبەت لێوەکە گۆتە پێی ئاماژە کرد تنگاوا هرمزê ne fişar berda ser Trump direkt berda ser dewletê dinyayê timamî çi yê pêre û çi yê dijêvîna اوانا تمام يعني نقول انه فشار واي دبلوماسي سياسي سر ترامب هذا كرن فشار وا سر ايكونوميكا دنياي هذا كرن ايكونوميكا دنياي فشار سر امريكا كر سر كمبانيا امريكا كرن كمبانيا امريكا سر ميزانيا امريكا كر ترامب
دید گو امریکا بخوا دکوی لاوازی که اکونومی دا وقتی گو گوت عالمی گو ان از ناهلم ما فی نفطی برمیلا نفطی ببورج حقاسی آره. میزان گو ظرفی حقی که دگلکی در باس بو اما تمام فشار بو سر وکا گو هم زانن وقتی دست پیکا شر برمیلا نفطی امریکا $70 بو ظرف هفتی که ده $120 نهاد بس به اگر بس ده تقريبا 17% هذا خواري ده دما كو تمام فشار سر دي ترامب ذكر فشار سر ايكونوميكا امريكا ذكر ايكونوميكا امريكا سر ترامب ذكر وافايا جو فشار نقول انه والله مثلا سروكا هاتي اخرتن بيركيه فشار قوتيا لازم تبكينا ايكونومي باندارا ايكونوميكا دنياي تمام قالك جرانتر قالك جارا جواري دبلوماسي بله هەواڵ ئەنگین ئەف دکتۆر محمود ژهێنێکی قەڵەویەکی کرد و بەتایبەتی ڕۆڵە باندۆرە بازرگانی یا لەسەر شەریک و هەیم و ناوا ڕۆژین دەستپێکێدا ژی هەر سەرۆکی ئەمریکای دونالد ترامپ باوەکی ئەشکارە تانی زمان ئەوێ هەرە پەترۆلە ئیرانی بگرە ئەنگاوێ هەرە دەوڵەمەندیە ئیرانی بگرە ئەوێ هەرە ئۆرانیۆمە ئیرانیش خوارە ئەوەکو هاتیە دەوڵەمەندکردن بگرە یعنی دە هەموو گوتنین ویاد ئەوێ هەرە تشتێکی بگرە بڤی ئاوەی بوو لێ روشێکی بڤی ئاواییدا پشتی 40 ڕۆژان دەرکەت وەلێکم ژە داخوازین خۆی gelek دوورە gelek دوور مایە ئەو vê carêşi tengav bûye tişta ku ez dixwazim ji te pirs bikim hevalengîn li gorî wî te stratejiya ku di vê çarçoveyê de hate meşandin bi çawayî bû bi taybetî hem ya dewletên yê bûyên Amerîka û hem jî İsrail li ser rewşa İranê. Ya tabii ve derada ser aslında ekonomiya tevayı jane bandora ki mezim kırat kazım ya kurtası beşim yani mroveki insaneki nikare navavi cihani dalı kaderi cihan kebra bike beje ki ev şer bandor limnake yani bu aliyede herkes kesin ki nava cihani da cihan ke bandora ki ser esasım şer şey bu ev jî tabi demin peşi de daha krizi mezin derhavalı. Ev psikolojiki mezine cihaniye u bandora xu ser civaka tevayı cihani da her cida evi bike encamı yüz evi gram mı? Tabi vedara da ev rasya heye yani da haziyen İsrail'i yani seri de adı beydi ve roşlatan avin aliyen yani roşla tanavin greday İsrail'e devleta mezinya İsrail'e zvedara davat kur. Mesela roja ile İran'ı kısın hem demek kurşunda Lübnan'ı da erişevi de berdavamda despeker u ankajı ketiye nava Lübnan'ı da hazez ardı kuda zededi mezim ki. Yani Armanco hedefa İsrail'e o bercevendi ve Amerika o bandora ve aliye siyasi da Amerika'da dibi lobyavi encameki kurt kır o Amerika'yı Anka nava bir şerida behezeki mezinde meşandını ve derde Armanca hedefi diyar bu men Venezuela'da ciddi ketü ederi seruk veziri tevi malbatavi revan bir dura hemu ekonomiyavi petrolavi desta ser bu gorevi ticarete xwe de berdevam kirin aynı tiştê bu hedef jî li Îranê da jî xas bike li İran wek Venezuela nebû devletekî dîroka wî kur û mezin e û gorî wî gerek siyaset bata da meşandin nebû vê dera da ilk roja ewil got ki hêzên Kurda ve hêzên dina ew wê derda serî rabike li hemberî Îranê ew بمرابط gelê Kurt ve aliyeda baveriya xwe devleta Amerîkî nane tecrübe wê hene heta nanka ki ev devletin ki dixazin pişkirî bidin gelê Kurt me Sûriyê de jiyan kir yani li hemberî Daişî şerekî mezin hebû gelê Kurt ve derbi tekuşinekî mezin da û encamê wê meyrû dît li wê derî aynı tiştê xastin kirin hêzên dina xastin wê derê da bikin pêşiye وکی هزم فدایی و پیشا خو وبکن گلی کرد و دردا هزم پارتین سیاسی کردستان و دردا قبول نکن bu gorevi ne karubali be şeyda yani havalengin bu havalengin yani hon dibejin hem geli Kurt o hem ji gelin dinyeli nava İranê ji destpêka şer ve dîtin ku
اف ایریشن کو پیکتن اف شریکو هین نجبو آزادیا گلی ایرانیم لیش بو برجمندیا نشبر بیه که حتی آستا که نینی باندور لسر جواکا ایرانی یا کد خوازه جوی روشه خلاص ببکر نوستا راسته بله راسته ویالیه دا جبوی ویکی انجامه کی derneket olu. Avrupa ve dbe nave tiştek jude. Çünkü daxyani Serok Veziri Amerika Trump ve derda do hatta bişevji hemu daxyani xoda gotin ez tevayı gelin İran'ı to nebikin. Diro kavi to nebikin yani ve ki İran nava cihanı da cehو nebine. Ser ve esası tevger ya bu. Evji teçi mani dbe ki silahı kimyavi bir de şulandın ki bu karbu khasi geldi ma bike katil bike و ویا د ویاج نه کارو دا برچاب خو چونکی توای جهان دل همبر وی شهر سکراندن کی هبو او همو جهان زانه کی امریکان جبونا دسکتین یه آلین گلان و در دبخه دست بکن پترولاوی اورانیوماوی وانا بکه دست خو کی کربه و در دا هزکی آلی آبوری دا در خپشی ویاجی جهان قبول نکر و وی آلیه داش تنگاسی جهان که tabii nava panzer rozjada çend cam derdi. Çünkü mero az her bir sedyaj nikara baver bike. Seri ki dixaze şer rojlatan avin mezim bike. Seri dinci dixaze destinatlar ya ser gelan berdevam bike. Evji bir aliye da şer vanşi ev ihtimal ki per mezin ki agırbe sencam ki negre o disa dest bekemiş. بله دکتر محمود اس وسا جتا پرس بگم یادمی نه دنوا گوتنی خود جتا در باسکر باندورا آبوریا چه قاصل سر سیاست آمریکای باوی که گشتی دیگه و جاری از همه وسا پرس بگم نه مادام کراوش بوی آوایه آبوری دکار باندورا که زیاد سر سیاست حکومت آمریکای بکجیم و جاری اف آجربست کو هاتی راگاندن او برجوندین بازرگانیه و چه قاسی هیویه بده کو اف آجربست دوام بکه از باور دکم اگر بس و بلکی بدومینی هذا حفتیا لی یعنی حتی نوچن هانا بلکی نداومینیش که جبرگو نهانا کو کی درکتن ایران داخیا کرن گو سی خال جوا داخلی گو فکرنا دسپیکا بری گفته گو دسپیک بکن دی امریکا خوشک شاندیا و هیرواندیا یک جوانا انه ایریشی اسرائیل هی ایریشی سر لبنانت که و لبنان یک جپارچک و جوی اگر بسته امریکا داخیا کرن گونا لبنان ندوی اگر بسته دیا تایبت وکا گو امزانن او گفتگوی گوته کرن دنا میدیا دنا دیپلماسیا دنا خویا کرن انه اسرائیل پارچه کجه از باور دکم ام ایران تجارت گفتگویا به اسرائیل رناکه لی ببین نفن اگر بست اسرائیل پارچه کجه لی حتی چه قاسی و اکونومیکا دنیای باندورا خلوی اگر بست بکی بردوام ببی وقتی د سپیکر ترامپ د سپیکر شرکر او بتیبت او آخرتنیها یعنی فشار های اکونومی بر جعبستان دبو و جبرولوش که آخرت د سپیکر انه وقتی گو ما في نفطه كين ببي ازي كاربم سوق تشي بكم وحتى هناك آخرتن تي كرين دبي وقتی گو ايريشي فنزويلا كر ونزيكي تقريبا 8 مليون برميل نفط فنزويلا كشان امريكا جبوني حاضر بونا في امادا نكر وحتى وقت مثلا ريج روسيا رجي بكر انه اريكاريه بالصينيه واربكي تمام دكتويب تشارشوفي ده انه جبوني في شارع ايكونوميكي اللي في شريها نكي ليه هات اخويا كرن انه تمام حاضر بوناها نقهوي وطايق وفي شاري نكي بله ایرو وقتی که ایران دیسه دوباره که به ازنای النفط باخیرات هرمز و درباس من حتی شرع ایران نسکنه دمک گو اوج ایران جزانی و امریکا جزانی و دنیا تفت زانین انه فشار اکونومیکی یا هری گرینگ بو گوگهانه و اگر بس از بهورد کم فشار اکونومی دروله که گله که لیزه نبس دل ناف جهانی ده هندروی امریکا ده هم دمیزین ما فی دی گالونا بنزینه سري صدي صد زيادة بوا وأباها باندورا خوا لقلك الأمريكية دكي بتيبت يعني نبس جياناوي حتى كاري قوتي كرن دندروي أمريكا دا باندورا خوا لي دكي أباها باندورا خوا البارتيا كومار بقشتي بكي انه دو پیش روجه ده هيد هل پجارتنا ده نگن آرماجنا يعني دوال سياسي ده
و دواره هلپجارتنا دا دواره پیشروجا سردستیا پارتیا کومار دندروی کنگرس و سنت دا و باندورا خلوی بکه اجبر با تماما از بحوار دکم باندورا اکونومی چیا دندروی امریکا دوی چیا نف دولتی به و چیا تکلیه بازرگانی به نف دولتی و گلک آرمان جدی پیرا و باندورا خل ترامپ که و ابنا یکش صدام ابو گو ترامپ مرجع ایرانی قبول کرنا و یک جوانا جیبو گو خواشارت نا ولا ایران دبی چته گو دبی جه تشتک او تشته تکلیه مرد که تشتکی دیا انو تخوازی بده خویا کرن انو ایران نو القاسی زل هیزا وکا گوهون دبینن سر میدیا بس بنگاه خدا ایران خوشک دزانه به او باندورا به اکونومیک و هرمز چلو گرت و او فشارا به سر اکونومیک دنیای چه قاسی باندورا خل امریکا کرد از باور دکم اگر بس حکا بردوام ببه و یک ابش صدمه سرکه بردوام بوناینا. بله هولا انجین هدیه دیم بر به داوی وجدی هنا دوام هل او مجرد سرکه بطایبتیه جلی کرد مخالفین لنوا ایران از خوازم هنا کم به هفرانی قاش بکن و پرسن سرکین تکیلداری ویا که از خوازم هر جته بکم نها لنوا ایرانی و لآلی روشتات کردستانی هلبسته که جالی مخالفان و بطایبتیم همه جروجا دسپیکا شهر حتی روجا چلیا راگاندنا آگیر بسته که هم ویا که چاد بینن یعنی اجبر کو روشا دست پی که دما کو ایرش لدیجی ایرانی هاتا دست پی کردن هنگام گفت مخالف ایرانی لکوش بچو چو هننا رابن هزین روشتات کردستانی هن لکناش بچین شر ناکن یعنی استراتژی که بوی آوای گفتن بوی آوای هاتا کردن لحال حاضر پشت چل روزان وکن ها دکتر جی قاد کرد شرکه بازرگانیه یا شرکه هزیه و دروشه که بوی آوای ده استراتژی مخالفت و بطایبتی هزین روشتات کردستانی هن چهاد بینن. Tabii em ve derada gerek tiroka gele Kürt bizanabın. Yani hatta nanka şerri nav devletan da çeviye gele Kürt hatiye katil kırın. Bale. Vekin hezin fedayı dane hatine peşi u durajı sozen ki hatine dayı ne ev hezin ki hegemon ne nebici u gele Kürt tani iştine. Yani bir aliyeda ev işte Salah Haçlı Nodi da Irak'da peşket, Suriye'de, Şerri Daiş'de peşket, Endaviye daşı, Ankara İran'da daşı aynı tişte khazın. Bakın tabi hezin gelin Kürdistan'ı ya da per net beje yani ev diktatöriyye ki İran'ı de dome hatta Ankara hazaran Kürdistan'a atiye katil kırın. Ve derada tamam her samel hemberi beysi rejimi heye ama avan naybi mani ki em hezeki veya hezen Kürdistan'ı gelin Kürt ve ki hezeki fedayı ev bide peşi o her ev derida şer peş bikat işte ev hesabana burası cehun negir tabi ev ji bandora revera po prezidenttir çe bu bir aliyeda çünkü 27 Şubat 2025 andar banga revera po ya civaka demokratik ev bu ser esasın hatta siyamin ki em hatta siyamin et Paris'in yani hemu gelin Kürdistan'ı bir aliyeda vi aliyeda amade kriye em demokrasi nava gelan hazır geleki düşmene geli Kürt ne geli Kürt ve derada dem siyaseteki demokratik daxazke jibona ya tekoşini demeşandını o ev demokrasi jibona hemu gelan peviste derbas ve ama em netev devleta mezetkin tabii devleta demokrasi peş nakeve nava siyasete da peviste demokrasi ki peş bikeve em vakta siyaset Amerika mezetkin çıka demokrate çıka jibona berjeven diye gelan dıkaze biskrekan çaresel bike em tiştek ne yapının aynı tiş bona İsrail'i derbastı be o bona İran'ı derbastı be jiboy bir ki sekna geli Kürt hemu partiyen siyasi be teybeti muhalif var براستی خطه کی راست بو حتی نانکا انجام خوشی گرد کی و داری دا بشه خطیه ما گرد و داره دا انبیاد کارن پر وکری بیشن اگر گلی کرد و داری دا بکه نام شهر علی چی دا و ایران ریخه علی دن داشی عراق هز نتو دولتان لهمبر گلی کردان حتی نانکا و کم بیشه کین
یا پر نت او نک دنخسنه دموکراسی کی ورتنه نوامان دولتانداش بو یکی گل کورد فیالی سیاست کی گلک به باندور مشان و دم پیشا سر اساس وی سیاستش او تاو بیار. بله دکتور محمود اف لور چوات دیدم به تایبتی لآلیه آمریکا دولت یکبین آمریکا اف هلوستا مخالفتان به تایبتی هلوستا گلی کرد هلوستا هزین روشتات کردستان چوات شروع کردن دو وقتا که کو همو پیام جقادا جانی کو درد کردن او آمریکا ایتین لسر بازرگانی و لسر هزیبه. امریکا وقتی که کتا شرده سه پلانی گرینگ جمع هبون پلاناوی یک امین یا گود رژیم ایرانی بگهارتن یا کمارا کنو بدنی یا دوا انو بلکه اپوزیسیون که یا تیجه که بخیر دوسا به کمارا دیا یا هر یک داوی سیاسی بو انو ملت هندروی ایرانی کار بن سردستی حکومتی ببینو حتی سیستم نواندی ده آواکن و بلکه دوی ده بیا فدرالی کنفدرالی که بیا آواکرن دورده دهات آخفتن بشکل که گری انو یک سروک او جهازی هری خورتی و گکارن روله که دورده بلیزن هزا کرده هم دوار لشکری ده و هم دوار دیموگرافی و هنادا بتایبت امریکا و دولت اروپا تمامی جی وقتی گل لهزا کرد و الملت کرد میزنن او خوش دیروکا وینا زانن نوکا بریا دیروکا وازانن و زانن دخوازی ملت کرد چه لید زانن گوجه دبونه که گلی که مزن تفگرا کردی دایا بتایبت دگور استراتیجیان دولتی دول گور یعنی ایدئولوژیا گوته کرن او دبیجن دبی ديمقراطية جرك بكبي يعني بكبي خدمتها نتوادا نتو بكبي خدمتها الديمقراطية ده وقت يقول ديمقراطية بي أفكرن جرك نتو سرخو ببي جرك نتو بكي أرمان جاخو بكي يعني ما في خو يعني وقت دولة أمريكا وقت يقول كبي شرده تي ما في نتوا أما بيجن دي ملط أمريكا باريزي نتوا إيراني جهود باريزي ناقو إيه ديمقراطية دروجلاتي نابين تمامي أباكي ونتوا تيدا بيربيني أو الجمع أمريكية وجمع أوروبية خوش دلانا نتوا ملط كرد وده بيش روجا ملط كرد یک جواب پیش روزه گل سر پی سکناندن لی برجواندیا وانای ابوری و برجواندیا سیاسی دیپلماسی گلک جارا دهلی وینا بخیلی بکی پلانی هری داوی لگور اسرائیل اف پلانا سیاسی هری داوی جمع امریکا پلانا یک امین بو جمع اسرائیل او زانی انو نتوا ملت کرد وقتی گو بکی آرمانجا که کردستانک چه ببی ام دایرکت به پیش روزه دموکراتیت منطقه که پیش درجة إسرائيل كانت تودكي لبدري وقتها ملت كرد نصر خو به نتوبه هندروي بعد دولت هذا بتيبت هيزو جران بو جيرانينا يعني برصوبة ايران چقاسي يا تركيا چقاسي به ديمقراطية إذا ملت أمريكا باندورا وجران بونا وينينا أو برجوانديا أمريكا ديست كفيل يا أوروبي تمامي يا دنيا ديست باولاتا دكفيل بموترسي كده ديست يعني دكفيل لوازي كده إنه برا ديمقراطية كمازنت إيراني ده شبه ووقتها قديس يسر دست حكومتك أو كيا ريدي آية الله به ديس أنا كتانغا وهرمزوي موترسي ده به ديس إيكونوميكا هرم تمامي ويد بن دستيوا ده به دبسرنا كفيل لوقتها كردستانك هبي كردستانك نتوي به كردستانك جريداي بشهرستانيانا دولتي ده هنجي في شارع بينا سروا دولتي دي هبي هاي كاربي باندورا كدي بين سر ماسه وبرجوانديانا في دولتي و ببي بارشكرين دنا دولت هذا جرين بونا وينا خويا بك ابنا قالك جراستي اخفتن د امريكا بخدش كي الكونغرس سنه حتى خوشا سفيده ليوكا غومبي اما دغوت هرتمش که برجواندیا وانا وید ناقصه ل برین هاجر که مشترکو که امریکا بهنای فرها وقتی که کت شریع عراقی ده 12 ساله خوار حتى حكومه ايراني حكومه صدامات غارتن نها وقت قفتويا ايراني ردكي ناكبي وطايده انه وي به لي حكومتها بيلي دبيش روجدا هاي غارتن ايراني تشبي او غارتنا غوتشبي بتيبت ملت كرد وياك جوا سركي ملطا بن يوغو ما في قبصيني شدوا بقينا يعني فيدراليين لنا بنديك حتى بلكي حتى بقي ويواري انه لازم دولتي الدنيا ما يزينن
انه اف گهارتنا د ایران دولت ده گره ملت کرد به دولت د ناوی رجلاتی ناوین ده و جوغه بگریش برگو دوی بمیزینن انه اف حکومتها دولتها کردستان چه به تیبت و کردستان که شهرستانی بهتر تکلی پیر بکرن دولت کوکا ایرانی یا گو ایدئولوژیک مذهبی گلکی تند دجی جوا و دجی برجواندی امریکا هیا از بینم انه پی آخفتن سر پیش روژا ملت کرد لی حتی ها برجواندی وانا بهترج و آخفتنی بله هوال انگین هاش قدم ما جری بر بداوی و چه اولا پرسامنیا داوی جهر جتابه به تایبەتی مەگوت نەواوی شەرەدە استراتژیەکە هێزن ڕۆژهەڵاتی کوردستانی و وەژوەی و ئاماژە پێکردی ئشارەت پێکرد و استراتژیەکە خەتا سێمینە چقاسی سەرکەفتن بە گەلی ڕۆژهەڵاتی کوردستانی تایبەتدا قەزەنجکردن کۆ کاری حتا ئاستەکەی خۆ ji van nakûtiyên van şerên ku desthilatdariyê û berjwendiyan bide parastin. Di nava demên pêş de di nava paşerojê de tiştek ku gelo xuya dike çi ye? Eger ku em bijin ev hat ev agerbest bi ser bikeve. Eger ku hat ev agerbest bi ser nekeve. Wê demê wê çi bibe? O tiştek ku pêwîst e bêkirin wê çi be? Tabii vê derada hemû hêzên Kurdistanê ne Rojhilat tenê, Rojhilatê Kurdistanê tenê. Hêzên çarperçê Kurdistanê gerek vî demê da ev şerên ki li Îranê dê meşandinê ne piskirêka Îranê tenê ye. Piskirêka Rojhilata navîn tevayî ye. Ji bo wî yekî hemû hêzên siyasî, partiyên siyasî yê Kurdistanê pêwîst e yekbûna xwe ava bikin. Ev gelek giring e. Bona pêşeroja bona parastina gelê Kurdistanê jî ev giring e, rolekî mezin jî dilîze. Ji bo wî yekî kongrekî netewî dem kurtî da pêwîst e hemû partiyên siyasî yê Kurdistanê bi hev re bicivin û vî biryarê bidin. Ev daxwaziyên gelê Kurdistanê tevayî ye. Me qadê Newroza da ya dît, bi çavê xwe dît. Ev êrişên ser Rojava wexta çêbûn, Helebê çêbûn. Me bi çavê xwe dît bi milyonan Kurdistanê her qadê da, her perçê da, her welatê da vî bangiyê kir got em yek. Gerek yekbûna xwe ava bikin. Ev ji bona gelê Kurd gelek giring e û demên pêşê de jî ev helwesta me tîroka me wê diyar bike. Tabii eğer ev banzer rojê dina şerdîsa berdewam bike veya em bêjin ve agirbest çêbibe ji van her du alan da jî gelê Kurd pêwîst e wê derê de tekoşîna xwe daha zêdetir mezin bike. Ji bona parastina çand û zimanê xwe, ji bona parastina hebûna xwe li wê derê de nav wî siyasetê, nav wî dîplomasiyê de gerek çê xwe bigire. Ki hemû hêzên navdewletî jî dibînin ki Rojhilata navîn de hêza herî rêxistinî aliyên civakê de gelê Kurd e. û viya dibînin. Piskirêka Sûriyê de dibînin, li Iraqê de dibînin, li Îranê de dibînin û li Tirkiyeyê de jî viya dibînin. û ji bo wî yekî pêwîst e aliyê xeta dîplomasiyê de ki hemlên daha tîrokî hevbeş bi hemû partiyên siyasî yê Kurdistanê de gerek hevbeş werê kirin ki encamekî werê standin. Tabii vê dera da hêzên Rojhilatê Kurdistanê yê partiyên siyasî yê Kurdistanê daxuyaniyê xwe da pir net gotin. Êriş werê ser gelên me em ê biparêzin. Em ê gelê xwe biparêzin û aliyê de mamada ne. Ama em li hemberî gelên cuda rabin ki vê dera da êrişê pêk bînin viya da amade bînin. Pir viya diyar kirin ama ji bona parastina gel. Bona parastina gelê me Rojhilat pêwîst e hemû rêxistinên me vî aliyê da ser çavê wî vekiribe û bikaribe ki tekoşînê daha jî mezin bike ki siyaset wexta guherandina xwe ser Îranê da çêbû ki mafên gelê Kurd werê parastinê û wê derê da encamekî werê girt. بله بله انگین سفر هفسروکی کجا که اروپا میوانی ما بوش بو برسفداینا تیا پرسیرمم گرک سپاس کن حوال انگین هر هبی سپاس باش سرچوا var baş. و هر حال گلما آمده بو دکتر محمود عباس نویسکار اولیکولنر سیاسی ج تکساسی به مر آمده بو دکتر جاره کدنش بو بجدار بونه تا گلک سپاس هر هبی سپاس من خیر خوشیده بله بینرین هجاد بشاد دومین برنامه خواه روشف دمه هول دا که شرکه که چل روشان دوام کرد که هر دو آلی جواستیا بون پیوستیا وان دیار بو به هندانه که مینا
تیمین فوتبال چند 40 دقیقه نابرکت دیگرن 45 دقیقه جبوان جی دیاره کو بهندان ایک پیوست بو او بناو آگربست که نه حال حاضر شرک هاتی راوستاندن لی هینا جی روش حکام ترسیدار یا کو ده هر کلیه ده بکوب آگربست جوالی برای راکرن هیا مجی هولدا کو روشا هی اتمسفرا هی مترسین کو هی او بطایبتی روشا گلی کرد دوی بچاوی به بریا میوانین خواب و بینرین هجارا پار و بکن ام لور دیگهشین داویا برنامه خویا روجف او دبیجین حتی جاره کدن بین پیشیا و بمینن دناوا خیر و خوشیه ده ارشاد بختار